Pozdrav ljudi, evo ovako, danas ću vam pokazati kako instalirati Katiju V5 R18 i kako je skinuti. Pa evo, za početak, Katija V5 je program koji se koristi u avioindustriji, autoindustriji, on je namijenjen za pravljenje i modeliranje 3D objekata. Pa evo ja ću vam pokazati kako skinuti je. Znači, evo ovako, odete na ovaj link ovdje, bit će link u deskripciji. Znači, evo iznosi 1,1 GB. Idemo da skinemo torrent file. Evo ovdje skinuo, pošto imam dva torrenta, pa evo, sad ćemo ga na desktop staviti. Evo ga ovdje. Sad ćemo ga otvoriti preko ovog torrenta. Znači, ja sam već skinuo taj program, evo ga ovdje. Znači, kada skinete, otvorite, dobit ćete dva foldera. U prvom folderu nalazi se ovaj, sad ćemo otvoriti sa WinRAR-om. Znači nalazi se instalacija i sve to. Evo vidite, isto tako i u drugom. Izvinite, evo otvorit ćemo ga preko ovog. Znači isto to, samo ovdje dodatno još ima i crack. Znači i uputstvo za instaliranje. Sada, ova dva fajla što su, morate u jedan folder da ekstraktujete, da spojite ta dva i onda pokrenete instalaciju. Kada, evo sad ću ja samo da nađem ovaj, evo ovdje gdje sam ja ekstraktovao, znači to dobijete. Znači, kada završi instalacija da krekujete, uđete ovdje. Znači, evo ja ću vam objasniti, ajde da čitamo sad. Znači, gdje ste instalirali, ovako ćete dobiti. Uđete u Intel, code, bin i ovdje kopirate onaj crack. Znači, eto. Evo sad, ja sam već pokrenuo, evo ovako izgleda ikona. Ja sam već pokrenuo ovaj program, pa evo da vam pokažem kako on izgleda. Evo ovo je Katija. Znači, evo da bi crtali ovdje, uđemo u part design. U sljedećem tutorialu ću objasniti sve kako, šta radi. Evo, ali ovdje, evo sad ću vam objasniti samo jedan mali dio. Evo ovdje ovako stavimo ime naše